Erneng, agsingsingir jay landlady iti abang. Naitamot a landlady, singir a singir. Kunamot lan itarayan mo ti abang di ti balay na. Kat kasapulan na mo't siguro Taday to'y mula ti pangalalaan na iti pagbiag na. Uray ko ba no napintas ti balay na? Saan magta nagalas? Ay di ka man nagkasta-kasta. Pag nanaudam, uyawam. Imbes nga agyaman ka, tada na laka apagabangan dito. Uray kastoy laang daytoy abalay, nalakamot ti abang. Natibkerkit di daytoy abalay. Tababasit pa iladag iti anak ta ide, kat dito yun tinagabangan tayo. Ala, in kangarod alaanan ti belt bag ka, taalam ijay ti bayad ti abang. Ay, kaano nga tamot amaadaan ta iti bukod ta abalay. Ay na, di mon arapaapon na tabakay, ta saan ta mo tabak nang. Manumot lat matmat gadan ta iti panaglaklako tangay. Umdas la amay gatang iti lamutin ta. Wan nga road. Ay, kastoy tanga talatan iti agnanayawn. Agab-abang tanga talatan aginggat inggana. Ay, kisawan mabalinta awan mat kwartata. Sa nabalay, adan babalay dagiti duwang anak ta. Wan matkit di uray awan balay ta. Basta adda balay dagiti anak ta. Ay ayabanda tamukit di nga agnauden ijay babalay da. Nga mabainak mo't kadagiti manugang ta. Jak mo't lakayat. Ta saan ta makagunay anay mbag no makikabkabalay ta. Limitadaw ti garaw no kasta. Iso nga no santan ti agabang. Uray ta kabalan tamot abayadan ti abang taditaw. Pare Erling, papanam. Ay, naggapo aki jay talipapaparay. Nay, sa bali man talugan maun pari patay. Agsusukat mo tilugan maun. Umay ka lumuganan, tay tulod ka na dyan palayaw. Alaman nga ron paray. Sa bali man mo tilugan maun. Na-upgrade mo't manay. Kagangay na paray. Talagang agsuswerte kay ti panaga-ahintay mitilutay. Ano man siguro tinilako mo na niya? Medyo pare. Ang mga ang laki di amom abayer. Iti house and lot. Talo ti palpalako na kanya house and lot. Ay, awan matamok abayar paray. Agbiro kay ti bayer, tanda porsyentong no kwa. Ay, nada mabiro ka paray. Kumusta kayong dito nanang, tatang? Bayat lata anak kaw. Nakaumay ka mo, tanak ka. Ayan di asawa mo saan mo matakadwa? Nagdiretso iti trabaho na nanang. Agdardaras ngamin. Indagas nakla dito tawan trabaho kita. Iso analagip kayo apasyaran. Adagayam insangput ko amasidaken groceries. Apag isaw, di kam nakapalingkay anak kaw. Daytan ti sidan tayo no madamdama. Kas kay lapimpiman dito Umay kay agnaad ngaminan ijay balay. Ay nasanay. Ta inayaw ta ayaban niyaw no kayat na. Tanusyak, manjak. Dito'y akaw. Manjak mo't Dito'y kamin iti amayaw. Komportable kami mo dito Kan nairwam kami dito Tasipod kakaskasar mi iti amayaw. Dito yun tinagbalayan mi. Ngam kayat mi kumamot nga agnaid kayo iti napintas mo't basit apag naidan Di na kami pakadanagan dito, anak kaw. Ayos kami laang iti inayo dito. Naragsak kami dito anak ko. Ay na, uray siyak manang Nilda. Kanayon kumot nga ayabandanan ng kantatang iji balay. Ta ijayan ti pagnaadandang am di damat kayat. Mabainda siguro kadagiti manugang da, Roda. Un nga ngam kaasi nga rod dagiti dadakkel ta. Agab-abang dalat ta. Lumabalin, jak kayat nga agnanayon ti panagab-abang da, takaasi da. Adda kumamot bukod da balay, uray basit na Un nga rod,
Aywan, kumustan kay apa-applyan para abroad manang? Naipagnak amin ng apapeles ko. Urayek la ti awag ti agency kanya. Ne, manang no maka-abroad ka ala anak to Kaya't kumutag abroad. Wen, di ka madanagan natin ko. Sapay ko mga rod ta makapanakon. Naka-abroad ang tikabsat ko lakay. Agaplayak mo ten, takayat kumutimanggad ijaban lasiw taaw. Saan na masapol bakit? Adamat trabaho. Saan tamat nga grigrigat? Magatang tamat latati kayat taakanan. Tinapatag saan tangag bisin. Basta. Kaya't ko ti makitinulong kan kalakay. Isa pa nga asim tapalubusan nak. Uray duwawan upat la atawan. Agawid ak tumot laang apaman ang makaurnungak. Awan pailat anak ta, agabrod kan. Mangbukal tanto nagfurgud akon. Alan, palubusan na kung lakay. Ala, sikat makaamoro da. Basta agan anad ka akanayon iti pagilya na papanam, ha? Naimbag ka pa'y paray. Adan bukod mo abalay. Ay, inino, tanay patakdar ko ti balay ko, pare. Nabayag mo't santo nalpas. Ada kumamot balay may. Makapaapal ka paray. Si kamot, kadno di abroad na gijayan nak mo. Si kakit di ati makapaapal. Taadaan nak mo amang tulong ka na kayo. Ay na, saan kami amang namnama ka ng iti anak may? Ta adan bukod da pamilya. Mang tidalay ti saggabasit nga allowance mi Angam ti pamilya da, ti pangpangruna da. Narigat mo't puwersaan mi ida paray. Sa bagay mo't kadiya. Isuro nakmamayt nga agahintay kasken ka paray. Iso nga ro da kunak ngagsapol kay ti bayer, tay bagam kanyak. No makasapol ka, adamat porsyentom. Ti problema nga rod katawan mo't mo kabayar. Ada pa'y dua a house and latalakok. Nalakon jay maysa. Ada pa'y dua ngay palpalako da kanyak. Sige. Ta tumulong at nagbiro kiti bayar paray. Isupay ti porsyentok mo ta. Gumatang kay ti house and lot, Mari Esperanza. Anya? Si Kake Dimot. Pangala ako may tigatang ko. Awan to pa'y pag-load ko. Day tantulak house in latan. Ay ka silent millionaire kan samad ka daw. Palso day tadamag. Luadam mo mabayar, ibagam kanyak, Maray. Apay, kasano nga aglako ka iti house in lot, katawa balay mo nga ilakaw mo. Agab-abang kayo laang mag. Aday palpala ako na kanyak. No, adam mo mabayar, ibagam kanya kalya. Adam mo porsintaw. Mala, ibagak tulatan no adamaw. Ahente ka mo, gaya mo, parirneng. Makiaahinti aklang, Maray. Sige, labasan kan. Tadapay papanak. Papanam ngay. Inak agbiraw kiti bayar. Papanam erneng, nakasukat ka mag. Mapan kamay kan ni pari patay, itayan tilako na house and lot. Mapan bikitain, kan picturean may. Tapno adamot may pakitak, kasjay nga agdamag. Kahit di na kun umay tulungan ije palingking aglakaw. Sika pa'y laang tiaglakaw, tanay, busy akpay. Ipamaysak man tiagbiro kiti bayar, barang bumaknangak may. Narigat sa amot ti kasta trabaho. Narigat ti agbirok iti bayar. Nalaka, no ipamaysam. Agbiro kakit di mo't abakay. Agdamag-damag ka kadagiti amaw. Wan ano adda? Dahito gayam ti maysa.
Apay ngayon, alaklaka na ito'y ahawsan lat. Kat daktakkelmat ngam di imo na kinita taparay. Bas-basit dahi jay ngam nangin ngina. Wan ta napintas ti lokasyon na. Saan amalay layos? No kasta, malay-layos na ito'y abalay. Wan, ngam tagtagari. Di mo ibagbagay ti buyer amalay layos na ito'y. Saan alaka na ito'y tawan mayat na manggatang. Nalaingmat ngamin dagiti buyer no kwa. Magda kanagiti tao wano karuba tila ko abalay. Damaganda no malaylayos wano saan. Ay, sayang na ito'y malay-layos gayam. Wan, kas makita may awan babalay dito'y manmano. Tawan mayat ngagbalay dito'y pare. Nailawaan sala na patakder na ito'y. Ta di na mo amalay layos dito'y. Sayang nga ron Ang mag-asam man, nalaka ti presyo na. Wan tay barbargindan. Nabayagan nalako na ito'y. Awan manggat gatang pare. Dahito ilang ti pimaot may palpalako na kanyak. Kaya, Dagitila sana makamo amalay layos dito'y ti makagatang. Basta awan mang ibagbaga. ewan Ang amlungay ang damag da ka iti karuba di tao. Ket awan mabalin ano agdamag da. Talaga kasta. Kasi mat nga raw ti makagatang no bilang laeng. Ay ket, problema na mo't daytan Di napatag, ada porsinto taha pare. Ay, sa bagay mat ka di aparay. Anyat plano manang, agrinyo ka kadi pa iti kontratam dito abroad? Winroda, uray may sapay a kontrata. Sa akto agawid dun. Ay, oray siyak nga rod. Kastamat ti planok manang. Pagururnungan. Wan nga rod. Kurang pa'y ti urnong ta sorpresa ta para kadagiti dadakkel ta, Roda. Ay, wan nga rod Karaman da nanang kantatang idirason no ape ang nagabrodak. Uray siyang ading. Iso ang nagpursigi ak ang nagabrod. Takababain mo't iti asawak. No dumawdawa takkan kwa na iti para kadananang kantatang. Wan may mayat mo't laeng no bukod ta apagbanugan ti itulong ta kadagiti dadakkel ta. Basta agtinulong ta. Pag nayunan tanto ti daduma nga urnong ta. Tapno maipaay ta ti sorpresa ta kadagiti dadakkel ta. Wan manang. Hello, Nilda. Kumusta kayo? Naimbag man, ta nakaawag ka, nakaw. Nasaya at matlata atatang. Di kampay makaawid. Mama minsan to ti panagawid ni. Inton ag for good kaming kiniroda. Ay, katuan anak ka. Aywan, di mo't ada kumpare yung ahente iti house and lot. Nasa ungamin ni nanang idikat. Awan, ni kumparik apatay. Hapay ay anak ka. Ay, kwa. Ada ngamin agpapabirok agayom ko iti house and lot. Amangan no adala ko tay kumpare yung. Ay, ada. Ibagaktukan ko na. Ala nga rod, napipya siguro no jay kumpare yung tasig sigurado. Tay kano nalakanaang tay kabailan ti budget ti gayom ko. Wait, san unay anangin na ko ti kumparik? Basta kitaan nyo tay mayat atatang. Takababain mo't ijay gayom ko ngagpapabirok. Wait, sige, ta kasaritak to di kumparik, anak ka. Ay, sayang. Nalako mo tay may sa house and lot, pare. Ay, anyat na bati ngay paray. Jay malaylayos, pare. Ay, Isun aday jay ti ilakol ta. Basta di tay bagbaga malaylayos. Ay sa bagay, gayem mo't lat ti anak ko jay gumatang. Awan mo't ditaw, saan datamat ngam amaw.
Kan damat iti abroad. Di naman makita no bilang laang. Uy, isa di mo ibagbaga pare tapno makakwartata. Ay na, ay, sapay ko mga raw ta, makalako ta. Asigay, taurayak man ang tiyawag jay anak kaw. Ibagak nga dapay may sa house and lot. Agbiro kayo iti sabali saan ajay malaylayos, takababain mo't ijay gayim ti anak ta. Ay, nasaan ay. Narigat yung sapol iti may lakaw. Ilako mi pa hindi nabatay, tayo supay ti mapursinto may. Apay, di ka makonsensya. Gayim pa'y mo't nga rod ti anak ta jay bayer. Narigat ti mailawan. Kasla pa nagsaur mo't laang ti kasta. Tadiyo ibaga ti agpaisaw. Kasano nga ron na makalako ka no ibagam amalaylayos. Iso nga rod, ajay kumparim tinagdamaganda, tadda pa nagtalukda. Agtala ka man. Imbes na makalako kamay. Kontrabida kamay. Saan mo ta basta malayos dahil no awan to daw. Sa laag layos mo no panagtuto daw. Uray pa'y, anyalat ko na undan ngay, numailaw anda. Isa pula nyo laangan iti sabali agatangan da. Ay na, kaanon to pa'y ngay. Narigat yung sapol ko naklangarudan. Naijaya, hindi ila ko may. O anya, nakasarita mo nila kay mo, Roda. Imbagam tinagsaritaan ta. Uwan manang. Kat, imanugot. Uwan manang. Iso ka nun ti makaamo iti amin. Sige nga, Rod. Basta bilinam nga awan pangibagbagaan na. Pagparangin tayo lat na agayim ko ti gumatang iti house and lot. Tapno masorpresa danaan ng kantatang. Uwan nga ron. Imbagak day takin ko na manang. Naimbagkin nila kay mo ta saan unay abisi. Ningamin lakay ko, super busy iti trabaho na. Taamumot nga iso ti manager iti kumpanya nga ayan na. Uwan manang. Maawatan matkid din nila kay ko dayta. Ay na, kamaudyanan na. Maipaayan tamot laangan iti bukod abalay dagiti dadakkel ka. Uwan nga ron. Ay na, matungpalan tinabayagan ngay nararapaap ta manang. Uwan ading, sigurado ang maragsakan danaan ang kantatang iti daytoy. Siyak ti binilin ni ipag amang kita iti balay kan lo ti alako yung tatang. Adayo kanong amin dito iti lugar ti gayam ni ipag nilda abayar. Isa siyak ti binilin da amang kita kan mangbayad iti balay kan lote. Apay masapula kita. Wana, ta binilin dakket nga ron tatang. Saan na masapol? Ipakita mlatan ti ladawan. Ada kanyak ti ladawan. May mayat no makita kiti personal tatang. Anya? Sige. Mapantay nga raw. Ta awagak ni kumparay. Adda nagdamagak akaruba tila ko abalay kan lotay tatang. Malaylayos mo't gayam ditoy. Kanayon da kanong ag-evacuate tunggal ag bagyo. Patpatsem na kita. Kung kunadalaan, tadi da kayat nga da karuba da. Saan la may sa tinang ibaga tatang? Taluda akaruba. Basta di mo ibagbaga, tapno makalako tayo baraw. Ay, saan Kababain ijigayim ni ipag nilda tatang. Masapol nga agbalin tayo nga honest. Ta narigat no may lawan. Kasi mo. Agsapol tayo langan iti sa balay. Alya! Kontrabida may dadya manugang mau. Law-lawan kaw na nangikuyog kan kuha na itayan tila ko abalay. Imbaga nakit din kaninil da malaylayos na dyan. Imbabawi da lakit nga ruday. Husto laang ti inarami jay manugang ta. Maditimang lukluko iti pada at tao lakay. Masurunak. Imbis na makakwarta da tao, awanay. Sayang. Hindi ka man agbalin ama naging bubukod lakay. Saan anasaya at tikasta? Di ka agsasaor. Para laang itibukod mo nga interes. Agbayad tamanen iti abang talakay, panagbabayad manen. Ay, abang manain. Apay,
Di na tamat pau-pau ita na nagitanak ta. Manuabulan ag. Adda siguro nang usaranda iti kwartada Saan abale ta umadanin ti awid da. Agfurgud da kanon. Nasaya na no agfurgudan. Pay lang amin nga agabrod na kat adamat trabaho na kita asawa na. Kaya't damot siguro ti makatulong ka dagiti manugang taa. Agrubot ka lakay. Taintay sabten daroda ken nilda ije airport. Dagasen data kano je manugang ta. Ha? Ay, sumampat dan. Wen, alan darasem. Ing kaagdigusen ta sumarunuak. Ay, sumangpitan na kita anak ta. Alang araw, mabit lang bakay. Nay, anya lugar to ayan tayo. Apa ya si Marding tayo di tayo. Adda ka di balay ti amamuyo apagdagasan tayo, anak ko. Ala, dumsaag kayon. Taintay pa'y makipangan di ta abalay. Akim balay di tayo. Balay ti gayem mi tatang. Alang araw tanay, mariknak mo din tibisin ka. Ala, dumsaag kay nga rudan Makipangan tayo pa'y sa tayo to agawin. Uray ta si dagan ti lugar tayo ditoy. O, adto'y titulbak nanang, tatang. Da kayon timang lukat iti daw. Day, apay ada kami ngay. Apay, awan tao di taunag aya. Alan, tulbukan yun ti balay yun, nanang, tatang. Ha? Balay mi nga, bagbagayo mat. Di kayo man mangrabak. Wen, tatang. Balayo kininanang daytoy. Katamtaman laang ti kadakkel na. Ngam cute. Kan, bukod yun abalay daytoy. Saan kayon nga agabang? Ha? Ay na, agpaisaw. Ay na, asino nga'y tinanggatang. Da kami kanimanang nilda, nanang. Day titimay sa arason no ape nag-abroad kami. Sorpresa mi daytoy kada kayo. Ay, anak mi aya. Ay, agyaman kami unay kada kayaw. Nagpulos ni namnama na itaw. Ay na, agyaman kami unay, Apo Diyos. Thank you, iti daytoy aparabor mo kada kami, Apo. Maala, lukatan yun tapno makita yu iti unag. Ay na, kasladyak pa'y lapatsin bakit. Andan balay ta, nagpintas pa Uray siyak nga rudla kay. Kasla marigata nakpay kat makaturog. Tiyak mailadawan ti kinaragsak ko. Nagsaya at ti pa nagpuspuso na kita anak ta bakit. Nagsasaya at dang anak. Wan nga road. Ay, naimbaglakit din. Ta saan ajay malaylayos abalay tinagatang da. Ha? Kun kuna dalagayam agayim da ti bayer. Ngam isuda mo gayam nga agkabsat. Well nga raw. Ay na. Naimbaglakit din ta saan da nagatang na jabalay. Wan sapay ipapilit mo idi agatangan da. Makiapa kapay idin. Datakuman ti malayos no kaskasano. Wan nga raw Naimbaglakit din ta nalaing jay manugang ta ng kilates iti da jabalay. Wan iso nga agyaman ta ije manugang talakay. Why? Kit madigaya matalaga tagkuskusay. Dandanita na ilaw anayin bakit. Nanamasa, agpaludak man. Nay, kalulod mo lay di kalman, agload ka manan, anday. Nalipatak nga rod ngayon register. Kat aday nawagak isa naibusan Ay, sayang nga rod Ay, dwagaya man number to ipalod ko na. Nanlanay na akin number dito'y may sangay. Di yung damagan. Man nakibiyang kay launay mo at tindera. Ha? Dahil takot ti madika na kayong aglaklakaw. Nagado ti pakibibiyangan niyo. Aglako kay lakade. Sana dahil ta makibibiyang teraramidin niyo. Ne, nagdamagaklaan mo't andi barok.
Talaga kit di aman nakibiyang kayo na. Kat no dito tersenam ti istambayan nagtichismo sa apadam. Nalalayag mon ti numero aludak barok taludakon. Di kan agungay. Anya, no kasta nagungot man anjay anak ko dito istormo, Marimasa. Ay, wen mare ngem jak tinutupan. Binaybayak ta mga numaditi aldaw na. Ay na, paspasensya amon jay anak ko, Maray. Ay, amo mo ti ugalinan. Ada tay chimpaw, anasimpay. Ada mo tay aldaw, anak kaungungay. Ay, darigat asalaan ti ugali jay anak ko, Maray. Wen nga rod apay nga takas dya anak mo. Kat saan kayo matakas dya iti daydila kay mo. Timawid siguro, ijay baak nga antina. Kas jay nga minti ugali jay baak nga ipag ko kay. Nagrigat at tumtumpungan ti ugali na. Ay, talaga siguro ang adda ti kakastatat tao. Ay, atuyan ti gatgata nga maray. Agyaman nak Maray. Oh, at tuy mo tibayad ko. Apay anak ko, anyaman tinakabadri pa mo na ya. Apay nga inong ungtam ka na ni Marimasa. Kitagpay sumatamin ngayon bagbagakin ko na. Pasig da amin aman nakibiyang kan chismosang agis istor dito yung lugar tayo. Ay, di mo isa pasap anak ko. Tasaan mo nga amin kas iti pampamunutam. Basta may saninanamasa kadakwada na. Aklunin naman kan saan talaga aman nakibiyang da jay. Nagdamag ka no lang. Ay, no akin number iti maysa nga impaload mo. Apay, masapol na damagan na dayta. Talaga akit di aman nakibiyang Ukad, papanam nga rod man ay nanak ko. Anya dayta naka-eko bag nga igam mo ngay. Pangipanam dita. Litsun manok na ito nanang. Imbatik di may sa alupo, si Dayaw. Pagipanam ngay dita. Inak itad ijar arma ka. Naumakanon iti litsun baboy. Sa litsun manok mo't itaa. Apay, di nakapay aya binasted ni Dina. Di orebas tudan nak. Ay ayatit tulat ta. Iso nga minti dream girl ko nanang. Tumboy mo dahi jay anak ka. Apay, awan ka din ti sabaling armam. Agin tutumboy la day jay. Kun na lang tikas jay. Iso nga armak lata. Taamok amatin nagtumot lang tirik na kanyak nanang. Ni, anya man nanda ta insangput mo, Andi. Litsong manok di na. Di mo't po naman na umakan iti litsong baboy. Iso litsong manok ti ginatangkaw. Ay na, naggastos ka man nun, Andi. Ayos lang. Awan problema di na. Ewan, naawat mo ka di inload ko kin kay di na minsan nakalaman? Ay, un. Diyan nakatext ta busy ak nga minidikot. Ay, di ka nga nag-reply ka niya. Iso nga amuklatan nga awan load mo. Iso linudan ka. Ay, kastaya. Ako, thank you nga rod, Andi. Okay, anya nga hindi na. Kaano nga aklunan nak? Aklunan na kun Di kan samot makaawat, Andi. Amumot alakyanak, armonak. Awan sama respetom kanya kon. Ha? Saan mo ta? Dakkel to, pa'y ti respeto kan ka. Ay ayatin ka nga na talaga. Babae ti kayat ko, sana lalaki, Andi. Kan amom nga danubyak, aping agaram ka kanyak. Barkada lang ti pangibilangakan ka. Ore, tumboy ka ata na pintas ka matlat ta. Saan to pa'y madlawa tumboy ka? Ta atidog ti buok mo. Kan naghinhin ka. Adaya tumboy akas ta. Ha? Marikrik na di na. Saan asikat ti tumboy? Jay GF mo ti tumboy. Ay, sana pud no dayta. Siyak ti tumboy, talalaki tirik na kandi. Iso sorry ha. Ngamawan na pulos tinamnamam kanyak. Namin nadumot ngayong bagak dayta kan ka. Sardangan nak kuman nga arman tani. Mapunpunwa na kon, Andi. Di na ko mapagsardangan nga agarap ka pangasim. Oray ka na yun nakabastudan. Basta di naklapdan nga agarap ka. Pakaragsakak nga minti umay mangsarsarong karkan ka.
Mabangbang aranak ang makakita ken ka di na. Ay, makamuka, Andi. Natangken na talaga ti ulom. Masursurunak iti dayjing Andi. Dagulit. Amo na lang arudan a babae ti kayat ko. Ngam agragot pa'y lang agaram kanyak. Okay, anya man hintintid na kin ka. Litson man na. Impasidak ken ni tatang ko. Sayang dagita nga itid na kin ka, No pagsardingan nga agaram kin ka di na. Bye-bye am laeng. Tapno libre ti sidaem. Anya? Madurmanak nga rod. Nagado ababalasa nga mabalin ng arman ngam syakit din tinapili na pagdatunan. Basta awatem amin nga itid na kin ka, ta sayang. Basta di nakalakit di puresain na mga klon kin kwa na. Saan matkit di, Sara? Ay, padasan na timang pwersa kanyak ta makaraman. Aklonem kit din ni Anday ta. Iso ti may parbang parakan ka di na. Makapadurman mo day ta nga ibagbagayo, tatang. Makapadurman nga. Lalaki ti rumbang nga parakan ka. Sana padam a babae. Sinaamkit din na di Sara. Tani Anday ti pakiinayatam. Manjak, ni Sara ti kayat kong asawahan, tatang. Makiasawa kayo kinday ni ti lalaki itap na aganak kayo. Nay, mapanan ti tawan. Saan kayo to na makaanak no bumakit kayo? Hindi ore awan anak mi. Basta gininayat kami, tatang. Apay, masigurado yaw no da kayo tulat ta aginggat ingana. Awan to nga ta, tiyag baliw ka na kayo. Napintas ni Sara. Adulat ta, ti agaram ken kuana anak kau. Kasanaw no makasapol iti lalaki amang ikasarto ken kuana. Ay na, din tumapasamak day ta. Di na maraming ti mangisukat kanyak, tatang. Siyak lang tay ayatin na. Tatanton, sublatan kayo ng mga witita binaklayo abagas. Ha? Ay, saanan ba raw? Kabalak. Malakit din. Siya kung timang baklay iti dayta. Tay tulod ko iji balayaw. Nalaman nga ron ba raw? Sika ti makaamaw. Ket, agyaman na ka. Adto ti kumboy mao Anday. Ay sus, saanan tata? Tulong ko nga roday dyan. Diyak pabayadan. Ala, ay nakababain abarok. Nataktakan. Awan mo't nakataktakak, tata. Makiinumak langin. Mabitlay. Ay, wat. Awan mo't gayam danom mainumay. Pagsaksak doon nyo ay tata. Gatangan may iji store tinanom may. Ta nagamuran mo't tayo ubog a pagsaksak doon may. Sige. Yagyo tigalon tayo naggumatang iji store, tata. Ay, sanay. Siyak taon baraw. Siyakon. Yagyo kit din tigalon. Kan di kay mangtan iti pagbayad. Ta siyakon ti mangbayad. Ada kwartak dito, uy. Hey, pasensyaan yun jay anak ko, no? Kanayon nga umay ije balayaw, pari ang taon. Ay na kami kit diti. Pasensyaan na tatunggal umay ijibalay kat tila maararamid na trabaho ijay. Diyak ko ba kaya't ngagtrabaho ng ipilit na mat. Pasit kanaw ti panagayat na kanidi na ti kas niyang aramidin na maray. Hay, natangken mo ti ulo jay anak ko. Amo na atumboy jay anak mo nga ar-armon na. Ay, di laagbain. Bay-bay amlaeng maray. Mayat ket di tapno matinag ko matirik na jay anak ko kenkwana. Nasingput mat jay anak mau. Nagagit pa Wen ngem ay na. Saan amaaw-awatan ti ugali na no daduma. Adda aldaw anasimpay. Adda mo aldaw amuday. Gagangay na Ure met da tayo no maminsan. Adda kastang style tayaw. Hey, ngem nakaraw jay anak ko paray. Kan di mo adda nubya ni di na nga anak mo paray.
Aglaraman nga raw namang nobya. No agas asta. Kunamidlan pudpud no alalakay. Aglaraman. Jak kanunungan teraramidin na. Agbasbaso lang itikas niya nga aramidin na. Kunak nga raw dalalayngan ko man ni Andi nga arman tapno agbawing kan kuana. Nadayo ang mapasamak ti kasta, paray. Jakpat dyan, akayatun ni Dina ti anak ka. Imposible na ita, paray. Awan ti imposible, no talaga nga isuna ti naikari para iti tunggal maysa, maray. Sara, makadlawak kan ka na. Tunggal agkita ta. Ta cellphone mo latan tayan ti atensyon mo. Ha? Kwa, at dalabas basa. Manon nga aldaw nga danadlaw ko kan ka. Kasla timamnay kan kanyak, Sara. Ha? Apay ka di. Maumuma ka ka din kanyak. Kwa. Ay, kasano nga ti panangirugik ang mangibaga iti daytoy Dina. Apay. Anya day ta, Sara. Kwa, maburbori nga ngaminan iti relasyon ta, Dina. Anya? Ay, Sara pangasim. Di nakrabakan iti kasta. Amumot no kasano ti panagayat ko kan ka. Sana ka mang rabrabak, Dina. Kaya't kunti mang bukal iti bukod ko a pamilya. Iso nasaysaya at sano, agsinatan. Kat sumapul kamutten iti lalaki a pakiin na yatang. Tapno makabukal kamut iti pamilyam. Ni, apay akastamot kan ti pagbagam, Sara. Awan mata mo ka nagkurangag kan ka. Itad ko mata amin ang kasapulam. Amin nakitawam, itad ko. Bastag sinatan, Dina. Maawatan na kuma. Kaya't kun nga urnusan ti biyag ko. Sana mabalin. Jack, umanugot basta sinanaklatan. Si kalang ti para kanyak. Katsyak mo ti para kan ka, Sara. Pangasim, di naksinaan. Nay, apay nga gininom ka din na. Itaman pa Tulungan da ka matatang. Jack makontak ni Sara. Apay, ayan na. Jack mo Sinsinanak nga minan ngam Jack manugot tatang. Nay, napintasan na magdayta, anak ka. Ayayatag ni Sara tatang. Awan serbiti biyag ko na mapukaw ko ti ayayatag. Malampasam tumot lang, nayta, anak ka. Sige, isangit mo lang. Naimbag nga oras mo, Manong Ernesto. Anda ka din ni Sara. Ay, karuror na, di na. Dinagas tinobyo na. Anya? No kasta? Nagsakit teraramidan di kapsat mo kanyak, Manong. Inalilaw na. Isugaya makayat na ko na sinaan, tantan sa bali na. Nalala, sumrakapay. Sa mga no niya ti panunutan nagititat tao ang makakita kin ka ni Jayan Tiridaw. Hagyaman ako, Manong. Uraya ka sumangpot ni Sara, mabalin. Oo na, mabalin din na. Sige, agtugaw ka. Hagyaman ako. Aywan, rumwarak gayam tayo nakgumatang itiinuman ta. Pangururayan taga ni Sara. Nakasyat kan samutan. Basit lat ininom ko. Danggayan nak nga ginom, Manong Ernesto. Inak gumatang itiinuman ta. Ang damat arag di ti balay. No, kayat mo Ano, ti duldulin ko nga arak. Sige nga, Rodan. Isunti naman ta. Tapno sana ka na rumwar, Manong Ernesto. Ayan mo, Sara. Ururayan na ka ni Dina di ti balay. Jack Agawi,
agawid no adda dita dayta adina mano. Dagunlit dayta tao. Imbagak lang nga rodo na jakon kaya. Ngam ipilit na lang ti pagina kanya. Kasano nga rudan? Di na kaya ti agawid. Nabartekan. Si kanti makamuken ko na manong. Basta kayat ko naliklikan ni Dina. Ayan ko. Apay ngawan kawas ko. Kaabay ka pa Manong Ernesto. Sorry, Dina. Agpadataan na kainom ni Rabi. Kaya nailawan ta. Anya? Awanan kay tibayin. Apay ginundawayan na ako. Apay. Saan ka ginuntawayan? Nagayatan ta adwa tinapasamak. Nakainom ta adwa. Sorry talaga. Sorry. Dok. Dok. Ay, apay, anyat mapaspasabakin ka din ah. Apay ngagbakbakwar ka. Masikaw ka, tatang. Anya, masikaw. Apay, adan ayan nobyong anak ka. Awan ngam. Ginundawayan, Dak. Ha? Sino alalaki na ita? Amam. Ibagam, kaya't ko ang makasarita. Uno saan, intag darum adago sa'yo. Awanan bain no asino man na ita. Saanan, tatang. Diyak kaya't ti may babain. Kabsat ni Sarah, tinakasikog kanyak. Anya, pinwersa na kakaday, wanaw. Diyak ka mo. Nabartag kami ngagpadpada. Naginom kami ngamin. Kat nabartag akon. Diyak ko na mo din nararamid ko. Anya, apay namin na naginom kayaw. Kaya't ko lang ko mga iliw-liwag tinaramid ni Sarah kanyak, tatang. Gamkas jay matan tinapasamak. Nakasaganak amang ikasarkan ka din na. Amok ngawan riknam kanyak. Ngam siyak. Adda. Ay ayatin ka. Tagdarak ti sikog mo. Tumukno sa dilangit tigurak kan ka. Ngam ipagpagapok iti sikog ko. Iso sige. Umanog utak ka makikalay sa kan ka, Ernesto. Oh, agyaman ak. Wen, rumbang lang agkasartan. Taan dantun anak ta. Sapay ko ma. Tama ayat naktumot laeng, Dina. Ay na, ay, nakaragragsakak maray. Ngamin, makiasawan jay anak kaw. Ikasardan iti mabiait. Ay, uwin nga raw pare. Ay, mayat talalaki mo ti pakiasawaan na. Uwan nga raw. Oray saan ani andi tinakatuluyan na. At least, asawaan na ang tilalakay. Nagbalbaliwain di anak kaw. Saanin atumbaw. Adamot lata siguro pa nagtumboy na. Hanggang saan unay ang masikugad nga rodain. Ngam ni Anday, kanayon analiday, taasawaan dan ni Dina. Uwan nga raw. Ala, andi ngayam latan ni Anday maray. Ibagam, ang makasarak tumot lang, iti paraken kwa na. Nagkasar ka mat gaya man, Sarah. Wandi na. Inlimod mi ti pa nagkasar mi iti nobyo. Kat masikog akon. Agpada ta na masikog. Wan nga rud. Kayat ka kumaasi di rin, Sarah. Kayat ka pabasulan gapi ti kastyo nagtungpalak ngam. Saanan? Tadaditan. Ay, sorry, Dina Sa nabalit na singpot ni manong ko. Di na kanto pasangitin day jay. Nagrigat ngam pilpilitak ti bagi ka mangayat iti kabsat mo, Sarah. Kayat ko ti maddaan iti bukod ko a pamilya. Rumbang laing Dina. Kat idawdawat ko.
nga agbalin kanto anaragsak iti den na ti kabsat ko. Rabiin ngam awang pailaang ni Ernesto tatang. Kunana adagasan nak diti balay apaman amalpas ti biyahe na. Paumay siguro na jayan. Apay, awan-awag na ay. Awan nga rod tatang. Di na matrip-replyan ti text ko. Jak mo't maawagan. Ang mga awan signal ti cellphone na. Ah, ni Sarah ti umawag. Hello, Sarah. Hello, Dina! Ni Manong Ernesto! Nadisgrasya ka no katintaray na niya hospital! Anya, kumusta ka nun? Dina! Saan na ka no na biyag ni Manong? Anya, Anak ka, di ka unay agladladingit o ay. Malampas ang tumot lang na ita. apay ano pa'y anasursuro kun nga inayat ni Ernesto. Isumot ti pan nakapukaw ko kan kuana tatang. Anya nga raw. Awan mabalin tayo na nakaw. Aging gala siguro ija ti biyag na. Tatang, Nalabit at apay napimpinta sa plano ti Diyos para ken ka, anak ko. Kada kayo nga gina. Papadam anday. Anya dagita imut mo. Diaper, gatas, ken tintinapay na nang. Pangipanam dita. Itad ko iti anak ni Dina. Anya. Nawayaman ni Dina na nang. Isa mabalin-banan nga armain. Balo mo tan. Anya. jak kayat nga gastos ka gapulang iti anak ko, Andy. Di naklabdan, tapakaragsakak tir aramidak, Dina. Tababa na itang aramidak. May pariknak ti panagayat ko ken ka. Adon tinaglabasak, Andy, ngam kayat nakpaila ang arman. Wana, awan nagbaliw kanyak. Ay ayatin kalata, ginga ita. Nga ure adan anak ko. Ken balo Wana, saan matalapad dagita kanyak? Ibilang ko nga anak ti anak mo. I love you, Dina. I love you, kunak. Kaasyan na kumamatan Naundaya panawin ti panagararam ko ken ka. Sika lang ti babaya na kariknak iti kastoy. Isa jak nagaram iti sabali. Sikalata ti kayat ko. May karimlakit di may ipatag mo ti anak ko kas anak mo. Di sige, aklunan ka, Andy. Wandi na. Promise. Oh, agkasarta ko man, Dina. Aysa, si Mang Petgaya manipod abroad di gayem mo. Nagkita kayaw? Asino agayim ko, tatang? Ni Melay Gayim ko ko day jayon. Nagkaeskwilahan kami la iti elementarya kan high school. Ngam saan ko agayim? Kat kanayon kay ba't ngagkuyog iday? Kanayon kay di balay da. Uno saan? Iso ti kanayon nga umay di ti balay. No daw kasyon di ti lugar tayaw. Da kayo akanayon ti agkuy-kuyog iday. Idiya, saanitan. Apay, anda ka ni saan yaw ang nagkinaawatan? Anda basol na ken ka, unaw. Tsak kaya tikas jak klase ti tao. Palangguan, kan feeling baknang. Palangwad aya. Kat saan may nagsingpet tupay? Napakumbaba ni Milay. Kan may sa talaga matabak nang, tabi maknang idinag-abroad. Dakil nga may di sweldo na di abroad kas caregiver. Kas tama tagwarwara sa damag di ti lugar tayaw. Anya tamo yung ay. Amang ano at illegal nga aramid na ijabron. Iso nga imado ti kwartana. Apay aya, akasta ka. Gayem mo pa imot nga rod, jet Ay, saan ko nga rodan na gayam day jay? Talimastugan. Kung namulan na sino kabaknangan nun. Nakaraman labasit, limastugan. Masurona.
makita yun, nanang. Taayaban tayo dagiti kalugaran tayo. Takailiw kunti makibanding kadakwada. May kuwan anak ko. Mayat day ta na panunot mo tanay. Adaw timang damdamag kan ka. Basta makita dak, sikat isang kadamag da. Mailiw da siguro kan ka. Kailiw kumat nga ro din dagiti kalugaran tayo, nanang. Nang ro na dagiti gagayim ko. Inak man gayang pasyaran ni ay sa agayim ko na madamdama. Kumusta nga tamot tanday jay? Saan ko nga min a friend iti FB? Nay, apay nga saan mo a friend kat gayem mo nga road. Friend ko mat ni amok idi. Ngamjak man amo, ta saan mat itan? Anya, Makikita yu ka din ni Aisa, nanang. Anya trabaho na itan ngay. awan samit. Addan salay jay balay da. Di marumrumwar no kwa. Anya? Kat, sayang ti inadal na no saan nga trabaho. Nakapasansapay iti board exam. Wen nga rod mapmapanan ti tawan. Narigat to na ma-employ day dyan o bumakit. Alang nga rod ta sarong karaktuman day di agayim ko, nanang. Aisa, adda ni Melay di tabalkon. Damdamagan na ka. Kan adda chocolate ngay gam na. Anya, umay lagpasikat day ta. Di ol alaan ti chocolate nga itad na. Kasla tay lagbibisin launay na awatan nyo. Ngam sayang ano jak alaan. Sapay nagdakkel. Ay, basta di ol alaan. Itad na kadang ijepada na saan na nakaadal. Feeling mo day ta babae mo. Tuwan nga rod Ngam nagadumot ti alahas na anak ko. Madlaw abimak na ngan jay gayim mo. Wana, iso nga imay tao may naipasikat dagi nga alahas na. Ibagayo ta na sakit ti ulok. Nakaturog ko na yung. Anya? Awan laganas ko makisarita dita. Amok to mga lang umay nakpasikatan. Nalalay nga mo lang nga miswa. Idagis iskwila kami pay. Siyak timang pakpakupyakan ko na edi. Pasang awa amin na grado na. Kan may sa, nakaadalak nga misungay, awan na ilupas na. Nagpatinggal iti second year college. Ay wala niya. Ay wala. Nangat-ngato ka mo lang misua. Saan nagaputabimak na nga nakakundi palastugan. Tanangat nga tumot lang nga adayo ti adal ko nga miso. Dagiti lapada ka di adal ti kayat ko ka inistorya. Ay, sayang. Kunak no makaistoryak ti gayim ko. Kailiw ko nga minan ka. Nasakit nga min ti ulo na. Isa pasensya ka na. Ala, sana balin na nabitang. Agsubli ang tulangan no maminsan. Ewan, umay kay to ijay balay inton bigat. Tagluto kami iti pagsasangwan tayo. Apay, asino ti ag-birthday? Awan na. Kayat mila ti agpakan. Takailiw kayon ang makabanding akakalugarak. Kanwan gayam, ibati kon to'y chocolate para kada kayo, nana. Ay, sana, balasan ko. Masayang lang day tatani. Awan, timang mangan iti chocolate kada kami atalo. Ha? Apay, bawal nana? Wan nga rod, may parit kada kami nga agasawa. Kandi mo kayat ni Aisa. Tadadadao lang ipon na. Agsakit tingipon na numangan iti kakasta. Iso nga agyaman aklaangan, balasan ko. Agasam day jay akinapalangguad na ngay anak ko. Awan nag-birthday ngam agpaskanda ka no. Makita yu ti kasta akin napasikat na. Agraramanda. Nakaigamdala iti basita kwarta ngam limas tugdan. Kas dala nakaraman nga niya. Kat mapan ka? Saan? Itanyaga po. Agbibisina kaya? Oray siyak, jak mapan. Taday tanto man nagpapaapal taramiden dan. Apay, pagsarsaritaan nyo dito nga agin Matawara la gumayad na kita bibigyong agis istorya. Anyat liblibyan niyaw. Damelay abalik bayan na. Agasam dayta. Agpaskanda nga oray awan mat ag-birthday. Di kayo kat agyaman, na para mananda kayo ti katastis do na ija abroad. Kaya't dangarun ba't agparaman? Kasjay ati mayat, amuna ti agiparanawd. Mapantayo kit day,
Ta siguradong agiwaras iti pasarabo manipod abroad da dyan. Kas kalag bibisin mo talaklakayan. Makadamag kalat libre amakan, alisto ka mapan. Di katiyaw awis da nga raw. Di kay kit mapanay. Mapantayo kit day. Saan kami nga umay kini Aisa? Apay ngay. Agraraman mo da Jamelay. Nakaigamla bas iti tinawadwad a kwarta. Kung namalan asino akabaknangan nun. Ta kundi party pa yan. Talaga nagkitid, di pa nagpampanunot na. Ay, kas sa talaga tawan nagadalan na. Agraraman na bumaknang. Nay, apay kasta ti panagsasaom kat gayem mo day jay. Di man sang kauling nga bagaday tagayam-gayam. Dagiti lapada ka di adal kan nalaing tigagayam ko tatang. Agraraman tumulaang dayjay kawan na ilupas na kurso. Jak pagan ano akadwa? Ha? Nangato ti standard ko. Amoyumot adi adalak. Di adal kang agpaiso ang istambay ka mag... Awan mo trabaho manakaw. Sayang tinlepas mo ata di mo mati-apply. At least, degree holder ak. Oray sa dino ti papanak at dalata kanyak ti inadal ko. Kandi kay kadagdanag, makasapulak to'y tinapinta sa trabaho. Dakdakkel to nga amang ti sweldo nga may tiday Jamilay. Bitang bakit? Nakaturo kan? Saan pa'y? Nakamulaga takpay. Apay aya. Pampanunutak ngamin timbagbaga di anak ta. Madlawa na ti sakit tinakam na itigayim na. Kat limbas tugmat nga minan. Tatunggal agawid, agparte. Napasikat launay. Saan na pa nagpasikat ti kasjay? Kaya't nalati agiparano di ti kwartana. May siya ka may... Imbes ako rektaram jay anak ta iti madinga ibagbagana. Saan ta paspasuro tambay? Katagpay suma nga min dagiti bagbagana. May samot jay inana nga agraraman. Na-pride nga min ti anak ta. Di na siguro maaklaw na napimpintasan ti biyag di gayim na nga misaw. Nangruna kat sana nakalpas iti kolehiyo ni Melay. Ang napintasan ti biyag na. Ada pa hindi negosyonan. Kentalon nagitilugan na. E din to tajay anak ta anak kaadal. May sala nga istambay. Di na siguro maaklon na ita. Sasawam mo't alaklakayan. No siya kamay sa kat napatpatag ti kinalaing ngam ti kinabaknang. Di oray man nakabakbaknang ka no nakapoy mo ti ulom. Awan serbina. Nalalaing mo't nga dayo di anak ta ngam day di amelay. Imalakan niya kanalaing. No talaga analaing. Naipakat na kuman at inadal na. Ngam saan mat? Pagturayan na mo't ngamin ti kinangato ti pride na. Talaga kit di a high pride ni Aisa. Sika ti malaan na. Agpada kayo anangato ti pride na. Mangan kayo laang tataldo. Agmay-may sa kayon samot. Ayan da na nabitang kan ay sa agayim ko ngay. Ay kwa. Ada ka no aramiden na balasang ka. Iswa saklangan ti may. Ay, kastaya. Kunak no makaumay da. Sapay kailiw kun ang makainistorya ni Aisa. Kat naimbag ka din ti sakit ti ulo na. Ha? Ay, wait. Mayatin balasang ka. Sige, tasarong karak tumanan. Aywan, di kay pa'y agaw-awid numalpas kayo ang mga na. Taada pa'y itid ko kada kayo, tata. Dagiti dilata ti itid ko kada kayo. Kan sabsabon, kas kada toothpaste, tabawal sama ti chocolate kada kayo. Anya bawal? Saan balasang ka? Mabalin. Awan ti bawal ka na kamay. Ay nakit no paborito na nanam abitang kan ti gaya mo ani ay sa ti chocolate. Nagrawot na ti kakasta. Ha? Kunak man no maiparit. Saan? Paborito nagyagi na ti chocolate. Sayang, di kay imay di ta balay damelay bakit? Makita mo na tayo. Ha? Dolyar samot dayta. Wan, inikanak iti dolyar ni Milay.
inikan na amin a senior citizen. Nawad-wad mo na ito yun $20 ko naman. Apay akong diitad iti kwarta. Apay, aglup-lupyas launa yan ay ati kwartada, takun diitad da. Amangan mat no inutang na dagita nga inwarwaras na, tapno agparang lang ado ti kwartada. Kwarta na na kita, uy. Dakkalmat at talaga ti sweldo na iya abroad. Kun nagistorya itay kanyak. Ado ti sideline na. Iso nga ado ti pagsweldoan na. Anyat sideline na ngay, agker-ker-ker iti inuduro. Sa bagay na, tasaan mo't anak kagradwar iti koleyo. O nay matikas ta pa nagsasaumon bitang. Madlaw-launay nga daapalyo kan ni Milay. Apal ngay bagbagamat. Pagan anong nga apalan jay awan adal na ngay. Ay na, dayto iti tanda nam Aldo. Napimpintas to nga amang tibiyag ti anak ta. Tanakalpas iti panagadal na. Ado tinapintas nga oportunidad nga agur uray kan kuana iti masakbayan. Ay sa, pakitaan man mo't dagiti kalugaran tayo. Di mo ipalubos ang napimpintas ti panagbiag jay awan adal na agayim mo ngamsika. Wan, di ka demandanagan ta umadani na mapasamak dayta. Apay, adan inaplaya matrabaho. Wan nanang, agpatulong ak iti agar-aram kanyak. Adda nga agar-aram kanyak ngam jak kurso nada. Jay ibagbaga na at trabaho ti pagintirisak. Anya trabaho ngay. Agbalinak ka no nga assistant na. Katdakkel ka no ti sweldo. Ay katala, gambata mo na nako. Bareng day tabutin ti pagbaknangam. Uy, Aiza, si kamot gayam ti masabat ko. Big-big-bigan ka itay, tanakamas ka ngamin. Ni, si kamagaya Melay. Ala, kumusta kan? Kailiw kan gayam. Ay, sususus din nakarakupan tanagatling utak. Nagbanglo kan tupay. Ala, umay ka tayong tamangan. Ilibre ka. Ay, agdardarasak mo't Melay. Adda nga inilaklakad ko tagaplaya kiti dakkel a kumpanya. Kitdakkel to ti sweldo ki Jay. Ay, kasta aya. Ala nga rod, inton maminsanan. Sige, panawan kan. Anyat pampanunutam, Melay. Kaslada na unaga pampanunutam. Jay gayam ko ananang. Ni Aiza. Mas daawak taapay akil na at atimam na'y kanyak agayam na. Apay aya. Nagsabat kami ngamin itay ijay ili. Katkas na unay apa nangarakop ko kan kwa na. Ngamkas laawan iiliwan na kanyak. Nakunana pa'y kit di ang agdardaras. Taadda ka no asikaswan na. Ngam saan nga umdas day arason nanang. Talaga asabali tinadlaw ko kan kwa na. Timam na'y tipan na kisarsarita na kanyak. Akas lakit din adda nakabasulak kan kwa na ajak amo. Ay, di na siguro maaklo na napintasan ti biyag mo, iso akas Jay. Mapelo siguro, ta syempre, iso adi adal, saan abimaknang. Angam sika asi kanyar college lat na ilepas na, napintasan ti biyag mo, adun ti business mo. Tangamen, nasingpet ka, anak ko. Pinagbalin ko ngamin nga inspirasyon ti kinarigat ti panagbiag tayo idinanang. Iso ang nagpursigiak ang nagtrabaho. Ngam pakabasulak ka din no pumintas ti biyag ko. Umdas ka din day taapangguraan ti gayam ko kanyak, nanang. Nangato ti pride di gayam mo, iso abaybay amon. Sana balay, ta saan mo't lang nga iso ti gayam mo. Adupay mo dagiti gagayam mo, saan? Wen matkit di ngam madilang amin tiriknak, nanang. Ang amuray no kasta, pakita amlat tayo tinasayaat Di ka agpapaapektar kang kwa na anak ko. Wen ananang, iso na lang ang tagsubliak manan ije abroad. Ngam di kampay nagsarita na imbag itigayam ko. Di mo pilitan, no talaga di nakayat. Tatipod nung agayam, saan maibasar iti kinabaknang. Wano kinakurapay. No di kat no kasano kayong agtinulaw kan agsinakit. Dayta titandaanam, anak ko.
pintas mo tanda ito yung apartment? Asino ti kadwa nga agnaad dito'y Lindon? Siyak Aisa. Ha? Kunak man no adda balay mo? Adda. Ngam kadwaan ka pa lang dito eh. Tama nga no, mabuting kang agmay-may sa. Maikawa ka talaga no awan kadwak dito eh. Kaano nga ron di pa nagrugik ng trabaho nga eh. Sana narumbang agtrabaho ka. Ha? Ni? Kunak man no ko na mapagbalinan na nga assistant mo. Saan na masapol? Tadyak kaya't ngagbanog ka. Di ka matanaga. Tasyak timang bayad iti abang mo dito eh. Kan binulan nga ikan ka iti kwartam. Ha? Tiyan mo dagiti dadakkel ko. Dakkel ti sweldok dito eh. Nawadwad ditid ko akwarta kan ka iti binulan. Basta, ayatin nak. Anya? Yak. Makaparugit mo't dito at tao. Awan apulos sumgar adut-dut ko kinkwana. Tawan mo't ka itso-itsura na. Kaslaburangan. Oh, apa yan nagbigat ti panangkitam kanyak. Kaya't kadi asawon na ka anayin lab kamutan kanyak. Ha? Ay, kwa. Oh, ato iti kwarta. Pau ita mo nagiti dadakal mo. Ala. Ay, makamuditan. Uray ta magayam kwartana. Basta jak agpasikog. Tadyak kayat nga umala ti rupa na itagbalintong anak ko. Imawag anjay anak mo kan ka. No, ayan nan. No, nakatrabaho mo't laangan. Wan, nagsweldo nga ron pa yan. Anya, nagbiitang. Kapkapan na pa lang, nagsweldo adagosan. Kasjay da ka nung nga agpasweldo iti kumpanya nga yan na. Sige tarumwarak, inak irwar ti impaw it na asweldo na. Ingkarim ano aklunan ka, itid mo amin nakidawag kan kalindon. Apay, anyat kayat mo ay sa my love. Isuro nakman nga agmaneho, tay gatangan nakitilugan ko. Apay pay lang, kat adak lang arudan a driver mo. Kan adamot to'y lugan tang aramatin ta. Tapno daw sarak nga agawid ijay lugar mi no kas dya makauawid ha. Ay saan? Ang mga no madisgrasya ka. Nang runa kat long drive. Naringkat na awan ka duwang magbiyahe. No makaawid ka, ibagam taagawid ta adwa. Ha? Ay sanan. Saan tapay lang nga agaw-awid Lindon? Kababain, no makita da ijay lugar mi. Saan matagwapo? Ang mga nuyawan dalaang ijay. I-add friend kon jay lastog agayim ko. Tapakita ak mamad. Saan lang nga iso tagpalpalastog iti social media. Agipusak mamad. Agtugawak kampay iti driver city logan mi kan ni Lindon. Tapno kampay iti, siyak tagman maneho. Pakita ak man day di amelay. Ang jak iposti rupa day di Lindon. Saan mo ta presentable di rupa na? Saan kami ngagbagay? Napintasak ngam kasdi titsura tinubyaw. Oho, oraw-awan. Di kwarta na lang ti kinayat ko kang kwana. Oh, at ti kwarta my love. Wow, agyaman na, Lindon. Nagadumatan. Pau itam nagiti dadakal mo ah. Ay, saanan? Orno nga klangan tititad mo. Tanwagawi dak sa akong to idaykan. Ala ah, makamuka my love. Di mat awan trabaho mita. Inta mamag-shopping. Ha? Kwa? Asla masadutak mo't arumwar. Alan italaang mat. Adda ngamin kayat ko agatangan. Jak ngamin amo titurturungag dito ang mga lumapukawak. Ala nga ron, agrumbot kan. Tas sa pulak di kalugong kan shades ko. Anya, nalulam mag-shades ka. Pangdagdag pugi ah. Addatan dito restaurant. Ikatemon at maskan shades mo. Kasano ang makapangan ka no nakamas kamot. Kan kasano ang makitam ti ka ng ngay no naka-shades ka.
Kunak tumot ngamin nga i-take out talangan ti kananta. Mabisinak nga rodan. Mangantakit di dito yan. Nasapulan ka matlangan, lindon ang mapairo. Ha? Amelia? Apay nga da ka dito eh. Pangasim, di ka agis skandalo dito eh. Ay, Lindon, asin no day ta babae. Apay, di mo ang mga da asawa ti kadkadwang alalaki? Siya ti asawa na. Kat nabayagan asap-sapulan kayo. Adda na kaibagakan inted na tiladawan nyo kanya. Iso nga amok asika ti kabito'y asawa. Anya, Amelia, anya ka kadi. Agawid kan pangasim. Or sabkakit di talaga. Uray sa dino a lugar ti pakaidistin mo. Adala ta babaeng Lindon. Katsi kamot a babae. Karatigit kamot Tiro ba ka na ko? May kanlindo. Agawid tan. Kamusaan. Mga yabak iti pulis dito eh. Sige. Agawid ta nga rodan. Umay kan. Apay nga pinanawan nak mo ni Lindon. Binaybayanak dito yan. Sapay jak ka mo ti turturungak dito eh. Awanan pa hindi siya. Linuko nak. Ay na, si kamot gaya man ako. Apaya di mo imbag nga agawid ka gaya man. Ay, Alala, sumrag ka. Apay ngay akas ta tila nga masimang pat. Tarupam, kasla na sugat. jak ko nagsubli di syudad nanang. Sayang lang. Tadyak nayawi di urnong ko akwartak. Jak mat ngamin ammo ti turturong akijay. Anyat ibagbagam, di ka maawata nanak ko. Ay, kinapuno na. Sana ka nagtrabaho. Ngamada na boyfriend ko abak nang. Inururnong ko tinintad na akwartak. Nawadwad mo to na day jay ngam. Jakon nagsubli ti dagusmi tamabuto nga kiti asawa na. Anya, asawa? Saan abaro? Saan? Ngam okay lang. Awan na sakit tabakrang ko tadyak mo't inayat na jay lalaki. Anya, Jay kwarta ti sayangak lang unay nanang. Nay, apay ngagbakbakwar ka, Aisha. Kagap ka po kay jay klinik tatang. Kat masikugak mo't gayam. Anya, alakit kasano nga roday tan. Diyak kaya tagsikog tatang. Diyak kaya ti may babain. Kandiyak kaya arumo pa iti ama na dayto eh. Sana gwapo ti ama ti sikog ko. Ay, nagloko kan. O yawan pa'y tinakaalaami ti sikog mo. Kan awan mabalin mo, tadaditan. Anyalangan nga ti sawan nagiti tao kanyak. Ay, kasnuan yaman ti mangag mo, akseptaram Talaga kasta. Anya nga ikat inaramid mo, mait. Sangwam atan yaman nga ibunga na ita nga inaramid mo, anak kao. Papanan nyo nga agasawa, anak kaw? Mapan kami kanu ijay bagyo, tatang. Nay, apay, da kayo lang. Saan da kami nga ikuyaw, kininanang mo aya? Ha? George, we will come also with you, We want also to go in the plaza. Okay, come on, Tatang. Let's go. Bakit, ang sukat kan, tay ikuyog data da George kinli sa ija plaza. Darasam! Napanan di asawa mo nga, Lisa. Napanag si RBE, tatang. Itay tayo pa'y apumanag na. Apay, di tayo pa'y mapanmangan aya. Saan kanupay ang mabisin ni George, tatang? Nyamit tayo, pabisina kong. Kunamkin ko na at adakil ti tiyan na. Ado pala siguro ti abasto ti bito ka na. Rumanere ka, Delio. Apay nga minasimurot ka. No rumaniklamo ka mo. Nagbati ka lakuman Ibagam ngamin Alisa. Ibagam anabisina ni nanang mau. Ni, apay asyak man ti rason mo nga Umuna ka nga minan nga gawad. Mangantayo pa'y mata. Kunang mag-shopping ti gagara tayo dito plaza. Nga magmagnamo ilagayap. Adumag nga mintaksay. Nga maapay aditay aglugan.
Kasta nga minti kay kayat ni George ngar aramiden, tatang. Timagmag na. Kasla nga rod saan amabamban no. Ay, makabanog mo, di pumanag na. Makapabisin pa'y. Iba kami isasawam, tayntay pa'y mangan. Maulaw ako itibusin ka. Remor kay samot kadalisay di kalman kabagis. Napanan nyo nga eh. Napan kami man, iya bagyaw. Ha, impasyar na kami man, di foreigner manugang me. Ay ha, imbag man. Kat, nagpaspasyaran nyo nga eh. Kuan, nag-shopping kami. Hindi kuan, nang restaurant kami. Hindi kuan, nag-shopping kami manay. Ay, nagmayatan. Anya nga'y matirik na ti adda manugang na a foreigner kabagis. Ay, mayat akabagis. Kamayatan iti amin amayat. Diyak nga ron namnamaan ang makamanugang kiti foreigner. Oray na bakit ang nabalasang ni Lisa? 45 na nakaasawa pa'y lang. Kat foreigner pa'y. Ay! Diyak ni namnama ang makaasawa ni Lisa iti kasday. Kunak nawan mga yat, ijay ka anakamong. Tanabakitan lang arod abalasa ngayon. Nagkutong ka nagngisit pa'y. Ay na, di mo tagibasitan tila nga jay anak mo. Takakas jay a klase ti type dagiti foreigner. Pang foreigner ti pintas na kabagis. Nga raw. Di ibagbaga tayo ana alas. Napintas mo gayam ka nagiti foreigner. Anya mo dagiti nga imbagbagam kan ni kabagis mondilyaw. Ah? Ti ko namjak nangag, tinagsarsaritaan nyo itay. Nag-shopping nga ibagbagam mat. Ulbud ka mat alaklakayan. Hey na. Nagdamag kin ka intang. Huwag ko namlatan. Alangan nga inak ibagbaga nagnalat inararabid tayo di bagyaw. Adi tayo nag-shopping. Kaman ano kumano ibagam tagpay so iti kabsat mo. Kababain. Foreigner di manugang ta. Nangataw ti panagkita na kinwana. Big time ti kasday. So ano agdamag, uwin ko namlatan. Tatang, nanang, anya nga'y, yawid na ko ni George ije pagilyanda. Ay kit mayat tapno ag citizen kamutan iya pagilyanda anak ko. Agan anad kayo iti flight yu anak ko. We are leaving now, Nanang, Intang, Tatang Delio, till we meet again. Oh yes, ay, my handsome manugang. Don't forget to remember us, you paw it as a money. Ilay bagbagam mat. Di ka lagpain dilyo. Ikit manugang tamay. Awan mo sabsabali kalatan. Pagbay ng pailaan kay. What did you say, Tatang? I said... I do not mind what he said. You go kit Dina so that you will not be late in the airport. Alang nga rod, patuluyan min nanang. Tatang, kamo nani, let's go. Okay, honey. Nanang, Tatang, we're leaving now. Bye-bye. Babayaw, may handsome manugang. Agandad kayo, anak ko. Ay, napanan Dalisa. Makapaikawa mo't. Awanan dyan anak ta dito balay. Huwag nga ron sa na balay. Taba pan agakop iti dolyar dyan anak tayo dyan abroad. Maday ta ka manon. Tilay bagbagam. Amom nga rod ayan, ado ti kwarta dyan nakasawaan na. Kat siyempre foreigner nga ron dyan ti kwarta na. Kano masayangan to pa iti pagplay ti tayaw iso nagnagna tayaw. Kan budget mila amin akin kinan tayaw. Nainot siguro met Aguro ornong siguro iso nga agtip-tipid. Di mo lam mo Ay, nabitla nagamam mo dangam nagasawa dan. May mayatin tikas dyan, bakit? Tama nga numaagaw pa ilati sa bali ni George. Sayang. Ay, sapay ko mga rod Tagbalin to ang naragsak dyan anak ta iti puder day dyan lalakay. Sapay kumata ipatag na itagnanayon ti anak ta. Lisa, honey, stay here at home, and I'll go to work. What I am supposed to do here ngay? I am so boring, honey. I want to work also. I don't want you to work. You might even get courted by someone out there.
So just stay here, okay? I'm just here all alone. I feel so bored staying here. All right, honey. I'm leaving now. Bye. I want to go out. Can you give me some money so I can go hang out? No, that's not allowed. Just stay at home. You're not going out. I cannot give you money because you might spend it on all sorts of things. Nakaimimot ka matgaya. What did you say, honey? I said, nakaimimot ka. Pati makan, limitado. Kitaam ni, kimutong akong. What are you talking about? I don't understand. I said, lawlawan ko anak ki asawa kan si murot kan ka. Permi ababawik, George. Hello, Lisa. Kumusta kan nga dito abroad? Kumusta kayo iti asawam? Nagboring nga rod nanang. Kasano, awan ka aruba mi ditoy. May sa abalay tay ka aruba mi ditoy. Awan pa'y pakibiyangan na iti ka aruba na. Sa baligayam ti style da ditoy. Saan akas dita Pilipinas? Amabalin mo ti makikaaruba amapan makiis-istorya. Dito'y awan pakibiyangan ti kaaruba kan ka. Saan da ka apan pansinan? Anya? Kat, apay di ka pala na irwam ay anak ko. Diyak kaya ti kasto ang klase ti panagbiyagan. Pero may aboring ko dito'y. Dinakmat ngamin kaya't apagtrabaho ni George. Amangan ka no armandak no rumarak dito'y balay. Anya? Apay naimon ayan ni George. Ay, pero minanang, iso asa ko lang maigaman ti cellphone ko no kas di amapanen ag trabaho. Anya? Sana bali basta saan ngagkabel. Saan mo't kit di? Ngum sa bali ti style na nanang. Tanga din nakmat una yun. Ay, sa anak anawaya dito hinanang. Agatan niya nga ti planong ngay. Kasla kaya't kunti agawid dita Pilipinas. Anya? Imbag ano palubusan na kati asawam. Agpakpakaasi ak. Ay, alah, makamuka nga rod Ang magpanunot ka na imbag di kag dardarasudos. Pagsaritaan nyo na imbag iti asawam ti planom. Tapnawan tumpwar arire anak ko. Nay nangalaam di tarilom dilyaw. Ginatang ko yu ukay-ukay. Adumot gayam timported ariloy jawagwagan. Nay, napintas mo't. Uwe na, naggapoy jabur da ito. Nalakalaang ti pananggatang ko iti da ito. Dadadadahil na. Saan nga agandar? Sa ginatang mo no dadaal gayam. Inak to iparipir Kat usaram to nga rod ano na reparan. Di mo usaran na dadaal. Amo na pa'y nga rod no dadahil da ito no saan. Diyak ibagbaga Nay, itala ang makitak ang nakarilo ka, kabagis. Ne, napansin mo materilok. Impawit man tay foreigner amanugang ko. Aya, nay imbag man. Naidumdumat style na arilo Si kabang matadamanugang na foreigner. Ay katmayat nga rod ata nakatumpong ni Lisa itinasingpot kan naparabor nga asawa. Wala, kan foreigner ko naman. Kat, kumusta matan ni Lisa nga anak mo ijay abroad, kabagis delyo? Ay kat mayatibiyag na iti sidong ti foreigner nga asawa na. Nagdakil ka no ti balay ti asawa na ijay. Dudwada nga agnanaad. Aya, ay masapul nga rod nga agsikukan Tapno adda kadwada ijay dakkala balay da. Wen kumagaraw. Tapno maddan kami matan iti foreigner nga po ka. Ngam makaanak pa nga ni Lisa bumakmutay. Ay wan bareng napigsa kat tidara dagiti foreigner no mailaw kada tayo a Pilipino. Nagmayat nga rod ti kombinasyon da. Da kami lang, tinakamanugang iti foreigner dito lugar tayo kabagays. Iso nga adulaki dito mapapal ka na kami. Ay katadalat ta siguro mat kabagis. Bakit? Apay, awan pa'y pauit dyan anak ta malipod abroad. Pauit na nga. Kwarta nalipatan na tansamot tan dyan anak ta. Sagpaminsan pa'y nga umawag.
Manmano ka no nga minama ka silpon. Tapasaray igaman nila kay na ti silpon na. Di mo't lagpauit iti kwartatan. Kat dolyares mo't ti kwartada ijay. Apay ngay nga ta. Diyak ka mo ah. Mabainak lang agdawat iti kwarta. Tanay, awam mo trabaho dya anak tayo dya abroad. Apay, saan nga tangay ikan di foreigner nga asawa na iti kwartada? Adyat sirbin alaki asawa iti foreigner ngay. No di da ikan iti kwarta. Diyak ka mo ah. Mabainak ngagdamag. Maburburing ka no nga ron ijayan. Tadala ka no iji balay da. Kit mayat kit di ano kastata saan nga agbannog. Di na pa'y kayat. Sitting pretty. Kinkasla prinsesa jesidong tasawa na. Diyak lang mo ah. Tanay kunanamot ang naimon dya asawa na. Ay na, kagangay lang data imon-imon. Love na nga ro di anak ta. Iso natural lang nga gimon. Awagak tuman di anak da. Agparik na akman. Bareng pauitan na tan iti kwartata. Hello, Lisa anak ko. Kumusta kan nga dita abroad? Ma'am, ado ti mga apal kin ka dito lugar tayaw. Kin oray da kami adadakil mo. Apalan da kami. Tanakamanugang kami kano iti foreigner. Anya ko mati apalan da kanyak ngay. Agbababawi aktupay anak ki asawa kin ni George. Nay, anya ko mati pagbabawyam. Kat adda ka lang arudin dita abroad. Nagboring. Kasla imayak lang nagkatulong dito nga awan sweldo na. Ha? Gaputadyak kaya ti maboring. Tila aramida kon dito'y balay. Nga makabanog mo. Nagdakil ti balay ni George Adalusa. Isonsamot nga inasawa na. Tapno adagbali nakatulong na. Anya? Kat ano sa mun basta ikan nakalakit diti kwartam? Pulos tatang. Di na kayat nga ikan. Tadi na kayat makaruwarak dito'y balay. Kasla akbalod dito yun. Tadyak makarurwar. Anya? Apay ngay. Kimutungak pa yun. Gapo iti stress. Ma-stressak dito tatang. Ay na, ano sa mun may ruwam kanto anak ko. Sa nabalay, tadakan dita abroad. Kit pakaidayawan mi unay day ta adadakil mo. Tanakamanugang kami iti foreigner anak ko. Kaya't kundi agawid tatang. Diyak kayatin dito Ay saan apay nga agawid ka. Agawid ka kahit agsubli ka man ay iti kinarigat ti panagbiag. Anyalat sa wanda kita taon ngay. Sapay kanayon ka nga ipanakil ka na kwada di tao. Ibagbaga ka na pintas ti biag mo ditan. Senyorita ka. Tadi na ka kahit apagtrabahon ti asawam. Pudno adinak kaya tapagtrabahuan. Ngam dinak matikan iti kwarta tatang. Kan naimon, iso adinak palubusan nga agtrabaho. Kan rumor dito'y balay. Anya? Iso nga agawid aksan. Sa anak ka naragsak dito'y. Ay saan? Anyat kum dito yung agawid ka. Kitawan mo trabaho. Awan no panawa mo ti asawam. Bumabaman ti panagkita ti tattao kada tayon. Kakaiso na ang imatubas iti panagkita da iti pamilya tayo. Tada na ikamang aporiner kada tayo. Agawid ka kitay. Asikaswam kit dita asawam dita. Hello anak ko. Naimbag man tayo mawag ka. Kumusta kan? Nanang, nagapa kami kin ni George. Si Sophie Manawan. Ayan mo nga rudit hangay. Magmagnaak dito'y kalsada. Ay na, papanamon ngay. Diyan ka mo, nanang. Kumpurmi di na. Basta pumanawak pa'y laijay balay. Tamangan numakabil nakti asawa. Agawid ak tumot lang. Nga magpagnapak pa'y lang. Ay na, wan tanay. Awan sa bali papanam. Isong agawid ka kiday. Anyat nagapaan nyo aya. Maburburing ak lang arudan. Umanimon pa'y lang matay dyan, George. Nagsabat ti pungtot mi nanang. Ay na, di ka unay nga ron umadayo Ang mga numayaw-awan ka dita. Kaya't kunti agawid dita Pilipinas, nanang. Kasi ka ano palubusan na katasawa manak ko. Di nagpalubusan day jay Ang kaya't ko taglibas. Anya? Sino ta kasarsaritan bakit? Ni Lisa
Kaya't nakanutagawid dun. Kasaritam. Hello, Lisa. Apay manin aya. Tatang, agawid ako. Tsak kayat dito yan. Ma-stress at dito eh. Mapuri nga. Saan ka naragsak ititan na ti asawa? Kabkabilan na kaya. Saan matkit di? Ngam nagsakit ti panagsasauna no aga pa kami. Ikit talaga kasta, Sensitive kan sa nga minunay anak kaw. No agungat ta asawam, aguli magkalaang. Nakais-istrikto. Siluso, nakaimimot. Kaya't ko tagtrabaho, tapno adda kumamot kwarta. Ngam di namat kayat, naimon nga minunay. Ala, agpakumbaba kalatan tanay. Adda ka dita pagilyanda. Mairwam kan tumot lang iti ugali na. Basta di ka agaw-awid. Adda ka nga rod ditan. Sayang ti kaadam dita. No agawid ka anak kaw. Madanaga na katalagan lakay. Saan mo nga umawawag dyan, nakta? Kumusta nga tan? Nasaya at ti kasasaad na ijay. Gagangay ti bumakit. Agbali na sensitive. Arsagid launay siguro ni Lisa. Iso nga agapa na iti asawa na. Ay, Sayang lang. Ta saan-san ang makaanak ni Lisa. Adda kumamot puli ti foreigner nga po ko ta. ay awanan. Saanan nga ganak dayjay. Nay, adda umawag. Ni mo George, amanugang talakay. Ela, sung bata matagusan bakit? Ang mga no agipahuit iti dolyar. Hello, George. Hello, Nanang Intang. Lisa is going home to the Philippines today. I will take her to the airport. Today, George? Yes, Nanang. She is insisting on going home, so I will allow it. Because I don't want us to fight again. Yes, George. Please tell her nga rod, to call us. Okay, Nanang. Bye. Anyat ko na. Agawid ka nun ni Lisa. Urayan ta tiawag dyan anak ta. Tasabtan tanto ija airport. Manganan, anak ko. Nakaluli magkamanan. Nagatayo tinakaiturungan dagiti matam. Umay ka manganan, Sige lang, nanang. Mangan kayong tanabsugak pa'y. Kaya't ko't imatulong. Nagidda ka manan, anak ko. Mangan kayon, tamaturo ka. Maturog ti kayat ko nga aramidan. No kunada nga ulimak. Keep silent. Stop crying. Anyat ibagbagamon ngay anak ko. Bakit? Apay nga akas tumutin anak ta. Agkakarat mo ti ibagbaga ka na aramidan nan. Rinabii mo tan asumanaong agmay-may sa. Panagkunak. Gapo siguro dahi ta itinakarong ay stress na idi ija abroad. Na-stress launay. Kas tangag paysaw. Kanya pa'y kumangay. No si kantumang ngamin. Imbes na nagawid pa'y laidi, ngam linapdam. Anya nga ita, kimarula ka nga rodan ti sitwasyon na. Di kagpabasol bakit? Tawan mo ti akin pagayatan iti napasama ken ko na. Kanayo na mga men nga ibagay di nga gawid, ngam linaplapdam. Anya nga ita, isabasol mo da ito'y. Kahit anya nga rutaramidan ta. Ipaagas ta ate anak ta, tapnagimbag, kasimot. Alang nga raon, intay paagas ti anak ta. Bakit?